Baca gitondo turi hano mu bwiza bwawe mana yacu uri mu ijuru Uwiteka gitanga kizima ni isaha akakanya aho tugiye kumva ijambo ryawe mana yacu uri mu ijuru ijambo ryawe mana yatugize munsi none wawe mana yacu agiye guhagarara imbere y'ubwoko bwawe data mu izina rya Yesu Kristo reka umukomeze mana yacu maze ikiganza cyawe kinube ko Mwami Yesu umugaragareho yasaba mana yacu muvugire maze nasoma mana yacu usobanura ishengero ryawe maze umuntu wese yaje muri kino kibanza mana uko yaje ntazi gutaha uko yaje ariko umuntu wese nyakubahwa ijambo ryawe Mwami rimukorere urakoze mana yacu kubyumvise kandi bikoze tubisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Yesu amen. Reka basabe tuzamuruke turimbire hamwe indirimbo 68 udafise indirimbo azafata bino bitabo byose byarakeshe byaranyitse ariko utafise igitabo naze yakira igitabo tuzaguruke turirimbe indirimbo 68. Kirundi ashageza aho nyene tunyamuze byakozwe n'intumwa rimwe gushika igice cari mbere mu wa mbere kugeza kuri 11. Reka dusome mu izina rya Yesu. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il ait souffert, il est apparu vivant. Il en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlait des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'entendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'en son temps, quel établira le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez un témoin à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit élever pendant les yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc et les apparirent. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel et du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu à la poussière. Amen. Amen. Yesu aguzwe mu ijuru cyo gitabo cya mbere nanditse Théophile kivuga icyo Yesu yatangiye gukora no kwigisha byose gushitsa ku munsi yavugije mu ijuru ajeje kugerera intumwa muri mwe yera
zimwe yatoranije. Kandi amaze kubabazwa abiyereka ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, ababonekera iminsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Maze akoranye nabo arabihanikiriza ngo nibave i Yerusalemu, atariko murorere isezerano rya data iryo mwanyumvanye, kuko Yohana yabatirisha amazi, ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatizwa na Mpwemu Yera. Nuko bakoranye baramubaza bati, Mwami, iki gihe nico gihe ugira ugarukana ingoma y'Abisirayeli? Arabishyura ati, si ibyanyu kumenya iminsi cyangwa ibihe data yashinze ububasha bwiwe wenyine, ariko muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabaza ko muzoba ibyabona byo kushingira intahe i Yerusalemu n'i Yudaya hose n'i Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo aduza babona igicu kimukura mu maso yabo, bagihanze amaso mu ijuru. Akigenda, abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo, barabaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, niki gitumye muhagaze muraba mu ijuru? Uyu Yesu abakuwemo akaduzwa mu ijuru azoza atyo nk'uko mubonye aja mu ijuru. Bona basubira i Yerusalemu bavuye ku musozi witwa Elayono. Araba umusenzi by'ukuri, araba umunyeshengero by'ukuri, arashikama cyo kimwe n'abandi bakozi b'Imana, ntiyajarajara. Noneho Yesu agera kusezera abigishwa biwe Toma arimwo, arababwira ati, nimugume ngaha, mugume aho nyene i Yerusalemu, nimuveho, icitonderwa ko mutovaho. Nanje ndagiye kwa data, nzobarungikira umwitsa, nzobarungikira Mpwemu Yera, nzobarungikira Mutima Mutagatifu, kugira ngo abigishe abakomeze. Mpwemu Yera niwe adushoboza abantu b'Imana. Jewe sinoshobora, wewe ntiwoshobora, ariko Mpwemu Yera niwe mwungere wundi, niwe muragizi wundi dufise, adushira mu canya c'ubwatsi buremvye misi yose, atuburira tuboca ngaha, atubure tubereke iyi nzira nshika, atubure tuboca hanaha, akubwira ati isaha y'ugutonda irageze. Mpwemu Yera niwe akubura ati isaha y'ugutonda irageze, nyagutsa mbana n'ingoga. Narababwiye uno munsi ahisi igeze, kuwa gatandatu niho navuga ahisi igeze. Ahandi isi igeze uyu munsi ushobora gukorana n'aba bagabo, aba bagabo b'abadayimoni, ugasanga amahera yatorera kuri konti utazi ngene yashitse kuri konti yiwawe. Wewe ugenda gusuma kuri botike mwavuganye, iyi botike icururizwamo ngo ntibikaba, nikamvuge kuja ibotike icururizwamo Vianney afise karangamuntu nimero ini. Ta utuma umwana gushora Vianney, ta handi tugutumye genda ushore Vianney, kandi uri kure ya Vianney baca bagerageza bagashiraho indi botike hafi yawe, biva n'abanywanyantu baherereye. Hanyuma wewe isabune, umunyu, kibiriti, umuceri, ibiharage ni kwa Vianney, canke aho handi hafi yaho hantu. Ariko naho twagiye kugira conference, umwe w'umupastori atubaza ngo mbega koko twirirwa turabazwa n'abakristo ngo basekuru base barapfuye, ngo bisekuruza 3-4 birahera bava ngo Yesu azoza, ngo none ko Yesu ataraza twebwe tubifate gute? Umwene yamwishuye ngo Yesu avuga ngo umunsi umwe
ni imyaka ingahe? Ni imyaka igihumbi, kandi imyaka igihumbi kuri Yesu Kristo n'umunsi umwe. Aho wasubiza iki? n'amaraso Yesu Kristo niba azokwinjira mu bwami bw'ijuru, niho azogati ikaze mwana wanje. Abamarayika bazositambara vyera derere ku bwawewe, baguhanagura amosozi warize waririye muri iyi si, isi kidambidambi, isi goramanze tagororotse. Bagendere nguko bagendera ishengero mu izina rya Yesu. Ndasenya bari mu bitaro